Ribatsira Mafhungo wa SABC vapano Auckland Park, Johannesburg. Tui Mafhungo maurani ngachini chipinga kea. The manual was signed by myself and her, and then at her instruction. Komishini ya matangayo fangandira ya IDEC ya chimbizangayo Mafhungo azwa busebi. The report revisits the recommendation and referrals made in the first interim report in respect of the South African Police Service. Ofisi ya President ya utanganiza muvigo wa bubiri wa chipinganyana uvaka komishini ya madanga. We look into section 60, all the likelihoods going down to point out what is the state's view in as far as the likelihoods are concerned. Mkonazi na bamwe bakorera abana bakogweswa milandu ya burayo utangura kati na unyaza mashimere ya murayo. Ndandi matekwa na harwesera Mafhungo pano ka SABC to SABC Plus na Kadihai. Komishini ya Tsiziruso ya madlanga yo fauri maifi amurani wakari wa ketika nyo ya urwana wichinya IDEC bana baba advocate wa Andrew Jensen auritsumba mashimari ya IDEC yoba itsukuba mveto asizone na ruchi one ya pitsumba mashimari yoba yetumenderiwa ya saineriwa yadibapu ya padaradzwa kabashumi bote ba IDEC lingwaro rili la tsumba mashimari livisera kagara mashimari ya ketika nyo yo itero urwa na wichinya urwane hazwa buwada ili lingwaro ndeme saizwi huna batanzi bune akusumbe sauri ndira ye IDEC ya chimbizanga yo Mafhungo azwa usebi yoba isiyo murayoni na usatebezera maitereoni. To the extent that Advocate Johnson testified that the manual was just a draft, she would have been misleading this commission. Well, at its lightest, she would have lied to this commission. Yeah, I don't understand why she said that. The manual was signed by myself and her, and then at her instruction, it was distributed to all IDEC staff. Because you did not do anything, it looks like you were part of the problem. You were part of the reason why the manual was not followed to the letter. Chair, I will take responsibility for that. You are head of investigations. It seems to me you should know what's happening in investigations. Yes. So that rule, if it's a rule in the workplace, should not be applying to head of investigations, because you need to be able to speak to the investigations that are happening in your organization. That is correct, Commissioner. And in most matters, that's what had happened. Yes. As I said, this was an exception. Mubigo wa bubiri wa chipinganyana wa komishini ya Tsiziruso ya madlanga we wanekezo ofisi ya presidente wa Shangonga la Fumbritae la Shindunture wa temenderori hujiwe maganda tiso ka muhurane wa mapolisa Lieutenant General Shadrack Sibia nganda busibia bamwe bana bafi bate ujerwa bukando ndisejini wa mapolisa bo Faninkosi haramabindu bu Brown Mkhotsi katihi na mushimisana ngabo asongo burozina anayabizwa sa witness G Izwizo vishala kagara kachitalamende cha ofisi ya presidente wa Shango machironi ana musi ngamura wa musi mubigo yo wa chipinganyana wanekezo ofisi yo ngamwezi wa Shindunture. Mishumi ya komishini ya madlanga ikotomo anwa michero izwi zikotabarazo ya komishini ya kwarteza muvigo wa Richanda cha mkomishina roma polisi wa miso ushuma Lieutenant General Shadrack Sibia na bamwe bakwatistezori bari banena maga andatiso arari huna butanzi bufushao. The report revisits the recommendation and referrals made in the first interim report in respect of the South African Police Service based on prima facie evidence, and with one exception, confirms these recommendations
now that the relevant implicated parties have appeared before the Commission to give evidence. The report also sets out new recommendations and referrals made by the Commission on the basis of evidence heard since the start of 2026. ubviswa muvigoyo zvitokwatidza fedzi uri komishini yamadlanga ikotomo ushumana navanokokwamea kha zvito zvinenge vakubhadhekanywa nazvo. Vutanzi ubudiswa kwa komishini vungatumanya vutsibiya na vuvusi Muzikhet Matlala na vufani nkosi une hakubvisa rakagara urivo nkosi vota izvo ngakhandaira ya vaulwane vavo. Musi izvo deraro upfalori vakuhumbulori voshumiswa sanendera vukati ya vutsibiya na Muzikhet Matlala huchikatelwa na minista wa mapurisa wemiso ushuma vosenzo mgunu khatihi na vo Brown Mkhotsi. Vomkhotsi vodovidzwa ka komishini unachedza vutanzi hezva wanalori vutanzi yavo avukotofusha heizvo zvasiya komishini ichikwatisedza uri ofisi ya chipikitere cha zva vusevi vaite thodisiso hune vomkhotsi na tanzi ji vakohumbulori voshumisana. Warumirayo vachanda cha murani wa mapurisa va khoro ya doroba ekuruleni kana EMPD wemiso ushuma vo Julius Mkhwanazi vari ababa Mkhwanazi vasongoweswa murandu wa bulayo vari va Mkhwanazi abadibi chitu hevaswika vawanavo Emmanuel Mbenze vonoro vapethu hevavulawa hone ngamura wa musi votorwiwa ming'wa mina yopelawo vo Mkhwanazi na vamwe vaholerwa vana vakuweswa milandu ya bulayo utangula kati na unyadza mashumira ya munayo mubuso ukhanizana na khumbelo ya baili. This is clear. Also before accused number 5 would have been said to have arrived at the scene. Worship, there is no mention made in here of common purpose with accused number 5 of the others when such common purpose was formed, because according to the state they decided on his involvement only after the deceased had died. So, Your Worship, on these facts, there is no evidence of a Schedule 6 offence that accused number 5 could be involved. We'll look into Section 60, all the likelihoods going down, to point out what is the state's view in as far as the likelihoods are concerned. So, Your Worship, I request with all humility that the defense at this stage, we have wasted a lot of time dealing with the issue that I think we should have tackled within a few minutes. The defense must indicate, are they willing to commence with the bail application as per the charges placed before court? Number 2, if they are not, they still require further information. Then are they willing that the matter be remanded so that the state can look into the matter and decide whether the state is giving this information? Vali horo la ANC zingoni la eThekwini vari voshushwa vukumanga bulayo la mkhanselara wavo nge Clark Vater vukuvera ha Durban vosibusiso Cedric Keke Khwela vokhwela vothunchwa valova nga muhumbulelwa musi vachikuthusa vathu ngomu ofisini yavo vokhwela vova mkhanselara wa Ward 17 mapurisa vari vokhwela vodobvela nda vachikuya kha muthu we afedzawo vathuncha ajena hatsi vudala fulo la mapurisa la uronda muhumbulelwa uyo likati. Firstly, we want to send condolences to the family of Mr. Khwela, to the community of Ward 17, and the community of Expropriation. I've just finished a briefing with the family. We have been informed that Councillor Khwela was busy consulting in his office while people there waiting on the queue. A young man, as per their description, was also standing on the queue. Then after the woman entered through the office of the councillor, he then jumped in. All of a sudden, everyone had come short. Then the councillor was shot. Currently, the family, they don't know the reasons or the motives for this criminal act. Even in my engagement with the police
They don't know the motives, but they are giving the assurance that they will follow the link. But the painful thing is that he died while he was serving his community. He died in his office where he normally served the people of was 17. Abasongo tuchara kure ritoma rari kwata reo biyazo mzumuskari. Rikodo bapo batanganiza pano ka SABC 2 SABC Plus na Kalihai. Kaidu yandeyote wa ya urana murayo wa ujia mavumu rao kote kurane ya Western Cape hiyoba yojina kaduba labuna na musi bane bakwimerera presidente Bosiri Ramaphosa kamurayo yo wa mahola ndi ramure murwane bongwaku maneje bebamba ori murayo yo au neimanda au mavu ajiwe ngeno usina ndiriso bomba neje bari murayo yo une amanda auri une windiriso zofaniraho kamavu aneyo ngandaizo bari mutu ane asakofushe ya ngandiriso za mashireni musimavu onojiwa une wa mimwezi ya rati uri ayewita kaidu kote lihoro la DA mazangano abazirapo ane aba AfriForum Institute of Race Relations and Fatherland Stake akotoda zungozitewa zwa murayo uyo zuichi humiserwa murau. Upon the issuing of a notice of expropriation, and expropriation takes effect, the person aggrieved by the compensation amount can approach a court within 180 days if they're acting personally, or if they want the expropriating authority to assist, they had 90 days to ask the expropriating authority to institute the proceedings, and in that 90 days, the expropriating authority had to start the work, and those proceedings would have to be instituted within 180 days. There is a fundamental principle of constitutional law which was upheld by the court in the judgment we handed up yesterday. Why you have 180 days, which is 6 months, similar to Pacha, is because the person who is aggrieved by the offer to expropriate has to gather sufficient material, get legal advice, and prepare an application to court. So you need to afford sufficient time for them to be able to get into court in the 180 days. Bamuta wa muswa wa mingwa fumirati khumutso dibetso ane afi ongarangara musi ya kufumba murundu nge Hamaskral Deborah Pretoria baka dito dana na pinduro ono pela maduba ono pira mingwezi kana ono pira ngwezi musi dibetso obigori ongarangara mahosi bakwamba uri batu bane bakukwameya bate ujerwa bukando ngani mapolisa bachiritse ziruso zabo zikuvera panda. Humutso dibitso wa mingwa ya fumirati oya murunduni uyo nga mwezi wa Shundunthule na muratu wawe ufense dibitso na uyo muratu wawe obuya yani musi murundu uchiswa fedzi humutso batodi bachengeyo mme awe bari babotendelana na maine wa murundu uyo uri abanga badeli chelede na nti ya ufumbiswa abana babo tenda murundu uyo uchiima hathoma ufumbiswa abana babo obora pethane bari bodobuzwa mwezi woferaho uri mwana wabo ongarangara aine po murunduni zambuti bachinyera mutakalo baduba lenelo utsena bana ba hae ba biti ba longore na bakatile ko hona kokome. His 2 children came in, those who accompanied the initiates, and they found me with my boyfriend. They then told him that the child is missing. He referred them to me and they said that they are busy searching for Khomotso. He ran away and I asked how. They said he went missing while they went to fetch woods. Musizo deraro maine wa murundu uyo ohana uva mulomo fedzi dzangano la mahosi la contralesa liri khaube na tsedzuluso naone bane bakokwameya bajiriwe bukando. It shows that there was this gross negligence by the owner of the school and those who were staying there at the initiation school. Contralesa calls upon the powers that be and the police to investigate thoroughly in finding out what exactly happened. We also call upon all those who are responsible in giving permits not to grant permit to this man again to open any school in future.
mapholisa va ri tsedzuluso dzavo dzikati. A missing person was reported at Temba Police Station on the 6th of July 2026 after a 16-year-old teenager went missing at an initiation school in Easteras. The grandfather, Solomon Rapetani, appeared in Temba Magistrates Court on Monday, the 3rd of August 2026 and was released for further investigations. The teenager is still missing and police continue to follow up on all information received to trace and locate him. Vamuta va khou itela khorelo muthu ane anga vha tshi ḓivha zwiṅwe nga u ngalangala go mutso divhitso uri a kwamane na mapholisa vha tsini. Abaofisiri ba zwa mutakalo ngei Democratic Republic of Congo vha khou khwaṱhisa magavho a u ṱola khathihi na mafulo a u tsivhudza lushaka nga u ṱaha ha vhulwadze ha Ebola dzingoni ḽa Devhula vhubvaḓuvha. Zwiwo zwa vhathu vhane vha khou kavhiwa nga vhulwadze uvhu zwi khou gonyela nṱha. Vhathu vha no fhira tshigidi tshithihi na maḓana sumbe vho no lovha nga vhulwadze uho. Ngeno ho no vhigwa zwiwo zwa tshiofisi zwi no ṱoḓa u lingana zwigidi zwina u bva tshe vhulwadze uvhu ha ṱaha nga ḽa 15 ḽa ṅwedzi wa Shundunthule. U vha hone zwigwada zwa dzimmbi na vhunzhi ha vhathu vhe vha shavha mahayani zwi khou thithisa ndingedzo dza u langa u phaḓalala ha Ebola. Vhaofisiri vha muhasho wa mutakalo vhane vha khou lingedza u thusa vha khou ṱangana na khakhathi nga vhadzulapo vhane vha tenda uri vhulwadze uvhu a vhuho. Muṅwe wa madokotela ane a vha kha vhupo ho kwamesaho uri vhalwadze vha ṱoḓa dzilafho musi vhulwadze uvhu ho no hulela. Muvhuso khou lingedza u ḓa na maṅwe maga a u lingedza u thivhela u phaḓalala ha vhulwadze uvhu. Tsumbadwadze dza vhulwadze ha Ebola dzi katela u neta, u rema ṱhoho, u vhavha misipha khathihi na u ṱanza. Vhadzangano ḽa mutakalo ḽa ḽifhasi vho ṱangana na vha senthara ya u langa na u thivhela malwadze dzhangoni ḽa Afrika vha musanda wa shango ḽa DRC u itela u ḓa na maano a u lwa na u phaḓalala ha vhulwadze uvhu. Zwa zwine ri vhalisela mafhungo zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rands 31, bondo ndi 21 rands 96 cents, euro ndi 18 rands 81 cents, pula ndi 1 rand 14 cents. Mikove pala JSE inta. Kazi za musuku ndi 4,265, platinum ndi 1,739, oil isungwa kuna kiswao ndi $81.5 ngafaki. Aiwa hana musiri agadzane pa madekwana ndi yavudi ndende. Matekwana karimbutira bresa nyimero ya mucho ya matekwana anamusi vaviki va mucho ve matekwana anamusi ku uponera rutsingo romuro tikolo la ruchikoswenda pala chipembe ha shango kutoba hapu rapona na mashota sikati akupera pala pendera shango ya bubadu uku uponera hapu na mimuyeni akuvudzura chizikini cha shango karimbutira bresa machero hone litocha limanga chibumbe yode nyimero ya mucho ya machero kutoba hapu ya sumwa kaduvua hapu na makore otibao ya doba hapu ya pera ahuna mvura inokubikwa musiri bresa pala chizikini cha shango musiri gonya vunza Limpopo na hona aiwa ahuna mvura inokubikwa madekwana namusi katina machero karimbo dilimona rabetse zi temperature za madekwana namusi karitomenga vundo lasho langeno khauti ngaro kubikero honi musho wabudi bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg asena pala Pretoria fernaga ngone aiwa zi temperatures dokonya taswika pala ka 22 karimbo ditsa hayani vundo nda Limpopo nero kobona honi musho wabudi waburiye kubikwa pala Musina risa hangu ina pala Thoyando tsanini na pala Pulukwani mukopani hani aiwa zi dokonya temperatures suka pala ka 27 bila ni 26 atina liphala na honi aiwa hududela karimbo dia vunila Mpumalanga unena hona rakubonga kaduvona makolo itiba pezi ha sifasi bukuma zi temperature madeko na musi pala Standard na para Carolina mashishin honi aiwa stokonya taswika pala ka 22 rakodoba hapo rabona mucho waburia pala KwaZulu Natal matiro chicha zi temperature stokonya taswika pala ka 25 katina 24 godu angareza musiri cha pala Eastern Cape na hona rakubona mucho wa pepo madeko na musi pala Komani nguba atina pala Robert Sobukwe malezo ai honi na honi aiwa rakubona pepo yo ambarela madeko na ano kutoba hapo rabigero mucho waburia pala Western Cape samdiri
khou vhona fhaḽa matshelo litshitsha aiwa Clan William na fhaḽa Langsberg Beaufort was to aiwa dzi temperature dzi ḓo gonya musi ḽi tshi ṱavha dzi ḓo gonya hafhu dzi temperature fhaḽa Devhula Kapa matshelo litshitsha fhedziha madekwana musi ri khou vhona hu gumba fhaḽa Sutherland Calvin na fhaḽa Springbok nahone hu khou rothola vhukuma madekwana ano ha dovha hafhu ha rothola vunḓu ḽa Free State ro sedza fhaḽa ḓoroboni ya Frankfurt afha na fhaḽa Kroonstad Welkom na fhaḽa Bloemfontein nahone na fhaḽa Webna madekwana namusi ri khou vhigelwa mutsho wa phepho ri khou dovha hafhu ra vhona mutsho wo rotholaho vhukuma u tshi khou vhigiwa fhaḽa vunḓu ḽa fhaḽa Northwest ro lavhelesa fhaḽa Rustenburg na fhaḽa Potchefstroom fhedziha matshelo litshitsha ri lavhelesa fhaḽa Ottosdal dzi temperature dzo gonya dza swika fhaḽa kha 24 musi ri lavhelesa fhaḽa Bloemhof nahone aiwa hu ḓo dudela matshelo litshi ṱavha ha dovha hafhu ha dudela na fhaḽa Mahikeng ri sa hangwi Tosca na fhaḽa Vryburg samthi ri khou vhona aiwa ndi 27 helino ndi kombakomba kha vhe madekwana vhoṱhe